Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arak lo ibu-ibu di mangwit jelamir jawab salam. Ibu-ibu sandi milih jawab salam, mudah-mudahan meraih semamur balik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal layli idza yasri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin sulliya bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablughu ananas sama fatakulul malaikah hazihi majlisin sulliya bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sana biju, bapak ibu jamaah laki bini setiang muliakan tiang hormati, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Limbi dalam kesempatan jelur sak mangkin niki longgong tiang selaput pulih rauh hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pelonggong tiang selaput nikiat bareng-bareng perapat diri tujuh desida Allah tadi. Elik entan saboya rida nenek sekaligus di dalam menjalani sisa-sisa umur pelonggong tiang sekaring sekedik dengan menghadiri acara pengajian rutin. Alhamdulillah pelonggong tiang selaput pulih rauh hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, sebelum tiang melanjutkan marantak saya tetugasan baru sehari tiang untuk mengisi pengajian ilik kelemak makin terlebih dahulu tiang iring pelonggong sami pirang manik rasul nabi manik nabi mamin majlisin mbimbi taunara aran majlis sambil tersebut kena majlis bapak ibu setiap dengan toko lebih kancat telu. Iki tersebut kena majlis. Lamun mesak toko ndik man tersebut kena majlis. Kancat dua ndik man. Nah, lamun telu juga atas niki jak wa tersebut kena majlis. Nah niki sudah disebut majlis. Lamun wah tersebut kena majlis bapak ibu arak sandit kanggo yak gawe. Arak ndik tak kanggo ucap. Ini majlis senu. Pada marak bangunan lamun tersebut kena masjid. Ini kijandik mah tersebut kena masjid. Saya enggak musola ni tersebut baru. Lamun tersebut kena masjid
Harus sampai pinang batas masjid niki. Ambil saya arak diganggu ya ucap itu dalam masjid. Arak diganggu ya gawe itu dalam masjid. Nabi manik Rasul, iza kana yaumal kiamah, apabila nak datang lemak jelu kiamat, kharaja syai'un min jahannam ismuhu Khurais. Ya ente sugulang sopok binatang milik neraka lemak si nenek sejenis ulah. Tuluhu ma bainal masyriq ila maghrib. Kebelon ulah niki elong lek penewaan jelu, ulu lek penyerpan jelu. Sebelum dunia ibu. Aran Khurais. Dia mengerus subul lek neraka jahanam terketua si malaikat Jibril. Ya Khurais, ila aina tazhabu wa liman tatlubu. Yang boyak. Nabi Udin Khurais ibu, ana atlubu khamsatu nafarin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, aku temani kak kojok padang masar si nenek. Ya lalu boyak 5 macam kelompok umat dan Muhammad. Lamu kadai salah satu salima no liut linting. Boyak langsung belatan. Mutu neraka jahanam atau keutaan. Ada 5 macam. Salah satu li antara sak 5 wal mutakallam fil masjid bi kalamid dunia. Dengan sengaraos di dalam masjid sak mun raosa masalah dunia. Pira di maku timbangan ni itu dalam masjid raos maku. Pira di gabah setimbang di dalam masjid toniur gabah. Di dalam masjid toniur kerantik batur ton fitnah ompat batur. Iya paling juru nak tembelat isi Khurais. Elik dalam masjid ton kampanye. Saya pilih aku ni. Saya dukung aku lemak doang semen satak sekat sah. Masjid ton bergendut. Masjid ton kampanye ngediin. Lamun dek man terpilih ja ibu selapu taku ina. Ni ke menongkek norong di tengah bangkat ina. Terkuih kita. Ni ke menambah bapa amat. Selapu tua, selapu tebik lamun dek man terpilih. Anu ngempe telor, telek dengan berkumpul. Okay? Lagu lemak lamun wahjari telung dah sekali mundang persilaan din gemes hadir. Barak lalu di Jakarta, di Negoto dalam Balin ton berkapung kaca senina. Anu lekat. Yang putan ambil pilkada, ambil pilkabi. Ambil kanan pilkada, lamun pilkada biasa lamun jari lupaan. Lagu lamun pilkabi, lamun lupa jari. Okay? Lamun pilkada, lamun jari biasa lupa niki. Lagu lamun pilkabi, lamun lupa nama jari. Okay? Dikanggu kampanye, dikanggu raus dunia elit masjid. Pada makin lamun sopo tahu majelis mamin majlisin manik Rasul. Mbimbi tonara aran majelis. Saat tersebut majelis setiap dengan toko lebih kacat telu. Lamun tersebut kena majelis ibu arak sandi kanggu ya gawe. Mbe contoh. Andai makin murian terdatang, okay? Ngaji memurian terdatang, langsung suruh dengan note, tulis, itu toko aku biasa ngaji ni. Waktu tahu elek kan si dengan lain, murian terdatang ibu, mensuruh dengan tulis, tulis, itu toko itu haram hukum.
haram hukuman. Dia kanggo paksa dengan tuis, muita langsung toko letuk. Iya aran majelis saya ngak ontak tersebut kena majelis. Atau anda toko le tengah, mungkin duit kanca mu tengah-tengah tahu tidak toko kiri tarak kanan tarak. Dia kanggo lawan sesekek doang ngeraos ibu. Sekanan doang, kata ngeramu kikik engkak mu adik ang haram. Mana-mana jari basa-basi pira yang datang sebetul. Berembirun bayi menu. Dia narak entah saya lawan ngeraos sekali dulu. Dia ndek sekanan doang ibu. Apalagi mang kikik malik timan di mungkin kelele ang haram tersinggung. Pembian apa jamun kelele tersinggung. Sakiri niki haram. Karena sudah disebut kena majelis. Kecuali kecem dua ejaan toko lagu arak kancar dikit lagu ndek melawan ngeraos itu juga haram. Nah